Pozdrav, ja sam Milky Furki i danas ćemo igrati Clash Royale. Idemo, nemam nekih posebnih čestova. Ali ajde, stigrat ćemo malo, pa... Ok, evo ga, i... Sad sam na jačem akauntu. Ajde da se prebacim na slabiji, jer imam više za Crown Chest. Imam ili na slabijem akauntu. Ovdje imam samo jednu legendarnu, to je Inferno Dragon. I treba mi još 4 krune za Crown Chest, za to idemo malo odigrati. Kako je protivnik, Catarina Miran. Ok. Kao neki najslabiji dek. Ok, da mislim da ga ovdje mogu i 3 kronovati. Ajde, Inferno Dragon. I da, gotov tower. Inferno. Well. Over right there. Da, gotov tower, gotov. Super, 3 kravnje i treba još samo jedan tower za Crown Chest. Idemo po šta jedan tower. Ja da malo zoniram. I
Ajde, idemo. Okej. Fokusirat ću se samo na jedan tower, tako da... Mislim da ću izgubiti, ali s namjerom. Jer on je level 9, a ja sam samo 7. Evo ga odmah Hog Rider. Prvo ću s ove strane da nešto napravim. Hog Rider i Borel. Naravno Inferno Tower, Zap. Ajde Wizard, nešto damage-a. Pa... Zapravo... I dosta dobro. Da malo branimo ovaj tower. Ajde Wizard, Skarmi. Opet Hog Ridera da probam. I nema Inferno Tower. Ima ga, ali ga je prekasno stavio. I Wizard još jedan. Yes. Mislim da ovo mogu sa nečem probati, srušiti. Pošto je skoristio skeleton, ja ću baciti Inferno Dragona da bude što više damage-a. Ali ovdje je Knight. Golden Barrel ima strelice, ali hoće li u posljednjoj sekundi. Kao bi da se branimo. Dok mu ne ode Inferno Tower. Jer ima dosta malo. Ok, izvukao jedan udarac. Hog Rider. Iskoristio je strelice. Samo to sam čekao. Zap ovdje da riješim skeletone. Možda mogu i pobijediti ovdje. Na jedan mu je taj. Okej, ajde. Ne! Ajde, Golden Barrel. Prosto, dobro, neće Valkyrie riješiti, ali... Ajde. Gotovo. Čak sam uspio i da pobjedim. Okej, i Golden Chest. Super. Super. Ajde da otvorimo Crown Chest. Kada vidim kako mi fali do arene 8. Pa dosta, ali ajde sada Crown Chest. I nadam se nečemu dobro. Skeletoni, Mega Minion, može, Elite Barbarijani i Poison. Poison. Baš nisam mogu dobiti Golden Barrel ili vidim Skarmi, Baby Dragona, Giant Skeletona, Balloon, Princa, Peku, Guards, Mirror, nešto od toga. Okej, gdje je Mega Minion, da ga upgradeujem. I okej, to je bilo to za ovaj klip, ljudi.